KIS la sei tim ke badai ke waina ki tim ke bana ke snong nongkrem ke bawanra ikila jingkamai ling bagi social media kala yo ban penlong ya ke awareness program hapok ke snong nongkrem ha ke atposantrik na banyo arajar pusau ha youth cultural center kam community hall yo persing nongkrem. Haga tega program lawan banyak sebentar lagi babon kinong song snong na du kinong kit kam snong kinong hikai school bat ki kena samla ki bana ke snong nongkrem bat ki thai memarjan. Lapan ya ketika awareness program da way na kidkot ketika tim uba BD son warba bat layo ya kajing batai bat pensyai sepang karukom trekam bat rukom kamai na isamla la seihun karngi ibalong i marketing manager bat uba empower warba ibal along kum i intern assistant jong ketika company. Layo ruban ai kajing ais ngam has ki kendai ngut kidkot ketika tim ki balat trai sitam bat yo ya ki kedan repair lengba ketika company. IAS company. Pada Biro menyampaikan Stein IAS was formed in 2013 through the merger of Stein Plus Partners Brand Activation and IAS B2B Marketing, and has been named Agency of the Year by Anna Business Marketing 8 times in the past 10 years. IAS India Advertising Limited, IAS is an advertising agency under the IAS Group. The group was established in 2015 and is world renowned for its creative and efficient advertising and promotion services. One of the world's largest advertising agency networks. It operates in business centers in major cities and extensively recruits world-class multicultural talents. The company's business covers the world. Tambah keren, share, like, subscribe. Ayo, dan kami pakai itu bahkan teman-teman langsung like, subscribe, isi screenshot, ayo besar. Toh, bahadu, shop. Lalu dalam surah itu semua itu bahadu waktu tahun ini. Dalam hari mengayo bahwa dia subscribe kalau saya buat kata yo, kalau video masih apa. Kadang saya kasih pangkalan apa yang bagi dia membahas apa kita kata. Wah, nama dia tu salah satu yang bercakap dengan dua. Saya pun tidak bercakap dengan dua. Kita kena ikut ada ini balik kembali si cakap dengan dua penyerap betul video. Kata kalau kita tidak kita mau bah di depan dah kasih dia dengan rasa bertanya dia kata, nama dia kata itu rasanya tinggi sana, ngomong kisah suatu bagi siapa orang dah. Kau ini ke email, kau ke account. Nomor pertama ada email tasan kacau ke email, company yang seakan salas. Kayak ini pagi ini terjadi bekas, kalau video ini terjadi nanti kamera mana terjadi yang terpisah. Kilai subscribe juga kan nama bapak kau ke email kita. Dan nangis cuma ada email tas, implementasi. Kalau yang habiarap, kau yang mau habiarap. Tambah ada email berpun lagi email. Lagi pun email hafun email kami cerita. Ada email ada kau ke account change no yang dah switch no ke email. Ada email kau ke account switch mention kau ke email. Tambah company orang lain loss, bagi orang yang lain nak cakap kejadian ke account ini. Jadi ada company galap dan kau yang susah terus. Nomor berikutnya yang penting apa yang taslah dengan kalau kecil. Yang paling taslah dengan kalau kecil. Thank you so much for providing our team, especially to Lantai. And today we are presenting her with this moment for great success.
work. So now I will one of our other members who are engaged in our work to have awareness moving through. Thank you so much, ma'am. Thank you for your kind support and guidance. I promise I will follow your guidance. Dan kondisi kemudian yang tak kita membentuk dengan sebab tempat yang memiliki pasukan makin kecil untuk membentuk. Mungkin kita tadi pakai ngebesaran sirma. Kalau sifat kecil yang kedua, apa yang kita jadi kita harus setelah kedua mesir dan ayo cukup ini. Yeah.